Yo, sibyo dukomeza filime yacu bahise ngo iki Shadow Masters ko bayitarye The Melon Sound bati bomba yo here we go, it's gonna be a party. Banyita Gaheza, banyita Simba bad boy winner utwitsi baranza ariko ati byari fire. Okay yo wabonye ngasangeza yo sore babirata amabara bararamo bari tu bari yo babumva ibintu bizabageza ndetse nkwibutsa iki cyana cyanje muri shaka kwiga gukorera provisoire perime mu gihe gito cyane no provisoire yo ni mu kwezi kumwe bayabonetse umuntu nyine akora rimwe tu step driving and language school ya Nyabugogo mu Nkunda Mahoro nimero ni muri kuzibona hasi zicaho muze kuzihamagara bababwira ibyari byo sibyo yo ushaka telefone nziza na handi wayivana muri Rujama Phones Shop hariya mu mujyi neza imbere ya Car Free Zone muri Car Free Zone imbere ya headquarter ya Koje Bank aho se Radio Rwanda mu gitanda bonye ibyo mwikururira kashapa n'imiga yifunga fata muri party singwa fata nanywaga inzoga zikomeye dutangira filime yacu wallahi sina nagotomeye shaka kwiga umuziki noneho Bunge International Music School ikigo cya mbere kigufasha ibintu byo kugira byo gukorera amafaranga nawe ukajya usinya agakontara ka miliyari ukagura burabasi ese mwe murayanze ikibazo ntago muba mushaka kwiga kandi udahebye ntacyo ugeraho se mbabwire ngo ikiya noneho si ibyo byonyine ushaka gusohoka ukarya amafaranga yawe ibintu bimeze neza Eric Classico Beach Share West Brasserie sibyo yo noneho nshatse natangira filime ariko reka mbanze mbereke aba bahungu ugende munakore subscribe kuri YouTube channel yabo bayita The Melons Sound. Okay, yo. Pull up, yo. She move it down slow, up down low. I feel the confidence like a shaggy. Karina mukariro, sinje wabonye ngasangeza yo. Nibutse ko yari show, kurya ibyana bari tu bari yo. Last night it was a good time. Iki cyana cyanje muri mind. Ifite vibe tubikora romantic. Fantastic. Last night it was a good time. Iki cyana cyanje muri mind. Ifite vibe tubikora romantic. Fantastic. Pull up, shuka chini muka dukirisi dusoha zaburi ntazibintu bikubona muye tawuni yari romantic. Fantastic. She give me feelings. Pani yali bomba, yali vibe. Wallahi byari fire. Oh yes. Yo. Kambanze namamaza inze imbere. Oh yes. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Igisubizo ni ikigo Ingenzi International Music School. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa na tumurebeho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Kubera umwihariko n'ubudasabwa iki kigo Ingenzi International Music School, abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije secondaire, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko munsi y'isoko. Mukeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 54 16 no kuri 0722 54 16 mu munyenga w'ibyishimo hamwe na El Classico ahamenyereye nko kwa West Rubavu ku mazi.
buri wikendi niwo wasanga bavuye hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko abanyakigali bazanywe na Tamirifi munyarwanda. Urasanga inkoko ibyibushye n'ibindi byinshi bitandukanye utasanga ahandi. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko tunagufitiye ubwato bwiza cyane bwitwa Zodiac, aho ushobora gutwara umukunzi wawe cyangwa se umuryango wawe. Tugufitiye isamake nziza cyane, aho wihitiramo iyo tukurobera ikava mu mazi uyireba. Tembera wumva amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu. Urifuza ko tubikuzanira aho uri, kudusanga aho dukorera cyangwa gutanga komande ugasanga twabigutunganyirije, duhamagare kuri telefone 078 32 56 132. Banyarwandakazi, indi nkuru nziza iraseseka i Kigali nyuma y'uko Rujama Phone Shop tubazaniye telefone nziza nk'ama iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone X na iPhone 14 irahasesekaye vuba cyane. Rujama Phone Shop ni ahantu honyine uzasanga telefone nziza kandi za Samsung, ama Apple Watches, ama Smart Watches, ama speakers ya JBL ndetse n'ibindi byinshi cyane. Si ibyo byonyine kandi muri Rujama Phones dufite umwihariko w'uko waguze telefone tuguhereza accessoires zose za telefone ku buntu. Rujama Phone wadusanga mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Car Free Zone ku muhanda wa KN 4 Avenue 30 Nyarugenge ateganye n'icyicaro gikuru cya Koje Bank. Watwandikira kandi kuri email yacu rujama10@gmail.com cyangwa se ukadusanga kuri Instagram Rujama Phone Shop. Si ibyo byonyine wanatwandikira kuri nimero ya WhatsApp 0788 77 37 54 cyangwa se 0788 40 60 94 cyangwa 0788 45 00 Rujama Phone Shop. Express your value. Yo, bateguye filime bari benshi, ntago ari umuntu umwe, si studio imwe. Akiyazo iyo mukwiriye kumenya muri zose bayitanariza Empire Saban Films. Gaheza Simba Bad Boy winner utwitsi muzi. Hey, hey, Compound B Studios. Hey, 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 Saban Films presents Tigewe. Mwana bibonye ko Tigewe nkora yinsi mike nako imyaka yashize yose nyine yari afite ikibazo mu mutwe, byaje rwose byarayi. Naho beshe ko abasobanuzi senga ni bavamo Gaheza umwe wapi. Kandi koko bafashe ukabaterateranya. Dupapala yo yago anbi wasoje orera geste sha Mama, don't worry, see just any cause I need, but when the
iriya hepfo iriya mu buzima budafise formule udafise formule for real bisaba kuvumilia wetulia inyegeria wizaka iwafashe jigara unganaona kuigana unilirisitaza misishaza iwafashe jigara unganaona kuigana unarishiristangaza misishaza mama dori sinigeze nitoza mwibari mundongorera iyo madorari mutipe wo mucyaro uri so funny mama dori sinigeze nitoza mwibari mundongorera iyo madorari kuko umugambi w'Imana suwesha I just pray for my enemy. I thank God for the energy. Zakuririmba mpaka Zara ye. Zakuririmba mpaka Zara ye. I thank God for the energy. I just pray for my enemy. Zakuririmba mpaka Zara ye. Zakuririmba mpaka Zara ye.